Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu n'amakuru abatandukanye agenda hagaruka ku ngingo z'ingenzi zitandukanye n'amakuru kandi by'umwihariko yibanda ko yarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Mwe mudukurikira muri hirya no hino hatandukanye tubahe ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Twihuse cyane reka amakuru yacu tuyahere mu Burundi. Nyuma y'uko kuri iki cyumweru tariki ya 25 Gashyantare umwaka wa 2024 umutwe wa Red Tabara ugabye igitero mu Burundi mu ntara ya Bubanza. Ubu noneho umutwe wa Red Tabara watangaje ko iki gitero ngo waba warakiciyemo abasirikare bagera kuri 6 mu Burundi. Mu yandi makuru hakomeje gutangazwa nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi yatangaje ko azagaba igitero ku Rwanda, amakuru yaje gushyirwa ahagaragara ngo ntabwo kwaba ariko kuri, kuko ngo ahubwo yaba ariyo turufu yuko yo kugira ngo perezida w'iki gihugu ngo yibonere amajwi ubwo yiyamamarizaga kuyobora manda ye ya kabiri iki gihugu. Mu yandi makuru hakomeje n'ubundi kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko urugamba ruhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC rukomeje mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Amakuru ngo nuko intandaro nyamukuru ari uko iki gihugu ngo cyaba kidafite perezida ushoboye cyangwa se ufite mu mutwe. Amakuru yacu rero ku buryo burambuye reka tuyahere n'ubundi mu Burundi, nyuma y'uko kuri iki cyumweru tariki ya 24 umutwe wa Red Tabara ugabye igitero mu Burundi mu ntara ya Bubanza, ndetse kino gitero kikaza guhanganisha impande ebyiri ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'umutwe wa Red Tabara. Ubu noneho umutwe wa Red Tabara watangaje ko ngo iki gitero waba warakiciyemo abasirikare bagera kuri 6 b'u Burundi. Nkuko rero uyu mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara werekanye ibyo wagerageje cyangwa se wangirije mu gitero wagabye kuri komine Gihanga ho mu ntara ya Bubanza mu Burundi mu ijoro ryo kuri uyu wa 25 Gashyantare umwaka wa 2024. Uyu mutwe wa Red Tabara rero kuri uyu wa 26 Gashyantare umwaka wa 2024 noneho ubu wigambye ko ngo waba iki gitero wagabye mu ntara ya Bubanza ngo cyaba cyaje kwicwamo cyangwa se abasirikare 6 b'u Burundi ngo baba baje kuhasiga ubuzima. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa, uyu mutwe wa Red Tabara rero ibingibi wabitangaje ku rukuta rwawo watwita, nkuko rero wakomeje kugenda ubitangaza, wavuze ko ngo wagabye ibitero bibiri ku birindiro bya gisirikare ngo nko ku cyambere ko kikaba cyari kiri umugezi wa Mpanda, ikindi gitero rero ngo ukaba wakigabye kwa Ndomboro ngo muri zone Buringa. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa n'uyu mutwe wa Red Tabara mu butumwa wakize kuri Twitter, watangaje ko ngo iki gitero nyine wagabye ngo cyaje kwicirwamo cyangwa se abasirikare 6 b'u Burundi ngo baje guhita bahasiga ubuzima. Ndetse ngo si ibyo gusa, kuko ngo nyuma y'ibyo kandi ngo ingoro y'ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD muri iyi ntara naryo ngo ryaje kuba ryasenywa. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa, uyu mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara wakize hanze amafoto agaragaza uniforme cyangwa se impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi wafashe. Si ibyo gusa kandi wagaragaje ngo n'imbunda za AK-47 wafashe ngo n'ibiro bya CNDD-FDD cyangwa se unavuga ko nyine n'ibiro by'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD byo muri iyi ntara ngo nabyo byaje gusenywa. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa kandi byakomeje no kugenda bivugwa mu makuru atandukanye. Mu mwaka wa 2023 ku itariki ya 22 Ukuboza, uyu mutwe wa Red Tabara n'ubundi wagabye igitero mu Burundi, ndetse iki gitero bikavuga ko cyaje kugwamo abasirikare b'u Burundi bagera kuri 6 ndetse n'umupolisi umwe nawe ngo akaba yarahasize ubuzima muri iki gitero. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa, bivuga ko akenshi ugaba ibitero uturutse mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ya Repubulika mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo niho akenshi ugaba ibitero uturutse aho umaze igihe kinini ushinze ibirindiro muri ibi bice. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa mu mwaka washize
byumvikanye ko n'ubundi wagabye ibitero mu ntara ya Gatumba mu Burundi, aho ngo iki gitero cyaje kugwamo abantu ngo bagera kuri batandatu nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na leta y'u Burundi, bikavuga ko ngo abenshi muri bo ngo bari abana ndetse n'abagore batwite. Nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa, uyu mutwe wa Red Tabara ukomeje kuba ngo ufite ibirindiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, leta y'u Burundi yakomeje kugenda ishinja leta y'u Rwanda ngo ko yaba itera inkunga uyu mutwe wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'iki gihugu, ndetse ibi bikaba byaratumye perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye afunga imipaka imuhuza n'u Rwanda, ashinja u Rwanda ko rwaba rufasha uyu mutwe wa Red Tabara guhungabanya umutekano w'u Burundi. Mu yandi makuru hakomeje gutangazwa nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi atangaje ko azagaba ibitero ku Rwanda ko cyangwa se hazarasa i Kigali, uko yavugaga ko azaka uburenganzira inteko ishinga amategeko y'iki gihugu ngo akarasa ku Rwanda, ngo siko byaba bimeze, ahubwo ngo yaba yariyo turufu yo kugira ngo yibonere uburyo cyangwa se yibonere amahirwe yo kuba yakongera kubona manda ye ya kabiri yo kuyobora iki gihugu. Nk'uko rero byakomeje gutangazwa na senateri w'u Rwanda Uwizeyimana Evode mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'u Rwanda muri iki gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 26 Gashyantare umwaka w'2024, bivuga ko rero ni mu gihe ibitero bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bacyo. Ibi rero bikomeje kugenda bihangayikisha abaturage b'abanyekongo, ndetse abenshi muri bo bakagenda bahasiga ubuzima. Ibi byose rero nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi yatangaje ko hazagerageza guharanira cyangwa se gushyira imbaraga mu gushakira umutekano abaturage b'abanyekongo, ngo agahagarika ibitero cyangwa se imitwe yitwaje intwaro ikomeza kugenda ngo igaba ibitero igaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Siko bimeze rero, ibyo yavugaga ngo byose siko byaba bimeze, kuko ngo ingingo cyangwa se impamvu nyamukuru yamuteraga ibi ngibi kuko ari kugira ngo areme icyizere mu baturage, maze nabo bamugirire icyizere bazabashe kumutora muri manda ya kabiri yo kuyobora iki gihugu. Nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa, bikomeje kugenda bivuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeza kugenda hagaragara imitwe yitwaje intwaro, ndetse iyo mitwe yitwaje intwaro nayo ngo yaba ikomeza kugira uruhare mu guhungabanya umutekano muri iki gihugu. Mu mitwe rero ikomeje kugenda igaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo havugwamo nka Mai Mai, hakavugwamo Wazalendo, ADF, ndetse harimo na Red Tabara, tibagiwe na FDL nk'uko bikomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Ndetse uyu mutwe wa FDL ukaba urimo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kuko rero amakuru hakomeje kugenda abishyira ahagaragara. Ibi byose nkuko Antoine Felix Tshisekedi yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, avuga ko ngo azaharanira uburenganzira bw'abanyekongo, ndetse ngo agakora ibishoboka byose yakirukana imitwe yitwaje intwaro igaragara mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse no guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Siko ngo byaba bimeze, ahubwo ingingo nyamukuru cyangwa se intego y'inyamukuru ngo kwari kugira ngo kibonere amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu muri manda ye ya kabiri, nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara, nk'uko n'ubundi byakomeje kugenda bitangazwa mu makuru atandukanye, ngo impamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda igaragaramo umutekano muke, ngo nuko waba cyangwa se iki gihugu cyaba kidafite umuyobozi uzi neza ibigendanye na politike. Mu biganiro byashyizwe ahagaragara na senateri Evode, mu biganiro yashyize ahagaragara ubwo yagiranaga ikiganiro na televiziyo nyarwanda, yavuze ko cyangwa se mu biganiro yashyize ahagaragara yavuze ko impamvu nyamukuru cyangwa se impamvu ituma
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itagira umutekano cyangwa se idaba ituje ngo nta yindi mpamvu uretse kuba idafite umuyobozi usobanukiwe neza ibigendanye na politike. Yabigarutseho mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 26 Gashyantare umwaka wa 2024 mu biganiro yararimo haragenda atambutsa bitandukanye. Uko rero yabishyize ahagaragara yavuze ko Kongo impamvu idashyira cyangwa se itagaragaramo umutekano hari uko perezida wacyo adasobanukiwe ibigendanye na politike. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda yumvikanamo imitwe yitwaje intwaro hitandukanye irimo nka Mayimayi, Wazalendo, ADF ndetse hatibagiranywe na Red Tabara n'iyindi mitwe irimo FDLR, ndetse iyi FDLR ikaba irimo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Urugamba ruhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanya bikorwa bacyo harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe yihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR waba urimo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ubu rero uru rugamba ruhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC ukomeje kugenda cyangwa se urugamba rukomeje kugenda ruhangayikisha abaturage b'abanyekongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo b'abanyekongo b'abatutsi. Ndetse si ibyo gusa kuko bikomeje no kugenda ibi bikorwa by'urugamba bikomeje no kugenda byangiza ibikorwa bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe kandi mu gihe gishize humvikanye amakuru avuga ko umutwe wa Red Tabara cyangwa se umutwe wa Red Tabara watangaje ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero mu gace ka Masisi ndetse zikagaba ibitero ku baturage b'abasivile batuye muri utu duce.